Viorica Cosmetic vă invită cu mare drag în noul magazin de cosmetice și parfumerie de pe strada Bulgară 47. Doamnele care știu să prețuiască naturalețea produselor, știu să-și mențină corect frumusețea, vor găsi aici cosmetice naturale, din uleiuri esențiale, originare din Moldova sau din uleiuri din lumea întreagă, recomandate de cei mai de vază specialiști din industria frumuseții. La fel avem și cosmetice din extracte naturale, din reînnoita serie Cosmeplant. Perioada de toamnă, când tenul nostru și părul nostru au nevoie de o îngrijire deosebită. E exact sezonul când trebuie să avem grijă de tenul nostru, să-l nutrificăm, să-l hidratăm, iar seriile Flovio, Violel răspund în totalitate de toate necesitățile de sezon. De aceea recomandăm cu mare drag să folosiți anume seriile Flovio, Violel pe bază de uleiuri naturale, esențiale, cu o concentrație maximă de uleiuri din plante de Moldova sau din întreaга lume. Хотим предложить вашему вниманию новую гамму продуктов по уходу за мужской кожей. Viorica Cosmetic предлагает целый ассортимент. Это крем для ног, крем после бритья, гель для бритья, крем для рук для любимых мужчин. То есть любая женщина, придя в магазин, может подарить подарок не только себе, но и своему любимому мужчине. И также и мужчины могут себя побаловать, потому что мужская кожа нуждается в уходе, то, что наши мужчины часто не ценят. Чем отличается, вообще, чем оригинальна наша продукция? Здесь собраны все травы, растительные экстракты трав, произошедших в Молдове, которые именно способствуют лучшему ухаживанию за кожей мужчин. Тысячелистник, хвощ, шиповник и также хорошие добавки. Поэтому приходите и покупайте подарок себе, любимым и друзьям. Mămicile care vor să-și alinte cu produse naturale copilașii, nou-născuții, vor putea în curând, într-un timp foarte scurt, să aprecieze noile produse din seria Bebeluș. Produse absolut verzi, le numim așa pentru că nu conțin absolut de fel concentrații, nu conțin niciun fel de conservant care să dăuneze pielii hipersensibile a copilașilor. Încercăm să răspundem tuturor necesităților și tuturor solicitărilor care survin de la consumatorii noștri. Я думаю, что наши местные вообще лучше. Вот я, например, одеваюсь в Вионеле. Парфюмерии тоже предпочитаю Верику. Вот сейчас на данный момент взяла вот это вот парфюм, который это классический, вечерний и очень неплохой запах. В общем, очень прекрасно, хорошо, и прекрасные девочки здесь обслуживают. Дизайн очень хороший, очень. Мне понравилось. Eu iubesc Viorica că e a mea, că e moldovanea. Până acum nu m-am folosit, dar sper că o să mă folosesc numai de aici. Am văzut că v-ați deschis, am intrat, mi-a plăcut și o să mai intrăm.